Betšhong Thobela, je ke ditaba tša leleme la Sepedi tša SABC 2 go tšwa ka Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Dihlogo tša tšona ke tše. The restructuring of the GNU is an important precursor to then having other party. Mokgatlo wa Rise Mzansi o ipiletša gore go katološwe mmuši wa botee bja setšhaba. Mola moetapele wa ona Songezo Sibi a gatelela gore poledišano tša setšhaba di fa badudi sefala sa gore ba theeletšwe. This is a matter of a misconduct to those who assaulted the initiate that was in an initiation school. Moruti wa mengwaga e lesomesenyane go tšwa ka Coffee Bay ka Eastern Cape ga a sa kgona go sepela ka morago ga go hlaselwa ka komeng ka kgwedi ya Phuphu. Gomme gabjale o gapeletšegile le go tlogela sekolo. President Trump, do you have a message for Vladimir Putin as you meet with President? Mopresidente wa naga ya America Donald Trump go letetše gore a kopane le wa mphato wa gagwe ka nageng ya Ukraine Volodymyr Zelensky le baetapele ba Europa mantšiboeng a go ahlaahlwa tša tšhireletšo gareng ga tše dingwe. Betšhong Thobela ke lebeseng ka dimeng gomme ke tla thušana le mofetoledi wa polelo ya diatla le hono kgaetšedi Mpho Teme. Mokgatlo wa Rise Mzansi o kgatlhanong le go katološa goba go godišwa ga mmuši wa botee bja bosetšhaba goba GNU e fela o dumela gore pušo yeo ya mohlakanelwa e swanela ke go lebelela leiswa go tiišetša taolo ye kaone ya mekgatlo ya dipolotiki. Moetapele wa mokgatlo woo Songezo Sibi o dirile ditshwaetšo tše nakong ya kopano le babegaditaba mo mokgatlo o be go bega ka ga maemo a wona la mathomo ge e sa le ba eba karolo ya palamente. Rise Mzansi e hweditše diperesente tše lefela fegolana lesomennepedi dikgethong ka karetšo tša bosetšhaba ngwagola. Gomme seo se dirile gore ba kgone go ba le ditulo tše pedi palamenteng le se tee ka lekgotlatheramolaong la Gauteng. Rise Mzansi e file maikarabelo a pego ka mošomo wa yona palamenteng le ka go mmušo wa botee wa profense ya Gauteng ga mmogo le ditlhabologo tša bjale tša mmušo wa botee bja bosetšhaba wo mokgatlo e lego karolo ya wona. Ditšhišinyo tša bjale tša komiti phetiši ya ANC tša go godiša mmušo wa botee bja bosetšhaba di nyaditše ke maloko a bjalo ka DA, FF Plus le Rise Mzansi. Le ge go le bjalo, Rise Mzansi e re ga e kgatlhanong le tšhišinyo ye e fela mokgatlo o re mmušo wa botee bja bosetšhaba o swanetše go matlafatšwa pele. The lack of political management is a problem. The restructuring of the GNU is an important precursor to then having other parties. Ge a bolela ka kopano ya Pulamadibogo ya dipoledišano tša bosetšhaba, Zibi o fapana le kgopolo ya gore poledišano ya bosetšhaba ke tshenyo ya nako. O re e nea badudi sebaka sa go ntšha sa mafahleng le go kopana le ba bangwe go tšwetša pele maikutlo le maikemišetšo a swanago a sepolitiki, ikonomi le tša leago. I get a chance as an elected politician to debate every week in Parliament. South Africans only get to tweet or to post on Facebook and so on. They are never heard talking about their experiences in full. Moetapele wa Rise Mzansi o ipileditše gore mogenerala wa sešole sa Afrika Borwa Rudzani Maphanya a tšeelwe magato a bogale morago ga dipolelo tšeo a di boletšego ka Iran. Zibi o re dipolelo tša gagwe di nyenyefatša dikgahlego tša badudi ba Afrika Borwa. Mokgatlo o re o itukišetša dikgetho tša selegae tša išago ba tla phenkgišanela dikgetho tše lekga la mathomo. Go no swana le ka mehla gore kgokagano tša leago le hono re botšitše gore na maikutlo a gagwe ke a fe morago gore mokgatlo wa Rise Mzansi o bontšhe thekgo tšhišinyong ya go katološwa ga mmuši wa botee bja setšhaba goba GNU gore mekgatlo e mengwe e tšee karolo. O swaetše bjalo letlakaleng la Facebook go no swana le mologadi ngwana sai yena gore ke ema le Rise Mzansi gore mekgatlo e mengwe e tšee karolo mo mmušong wa botee bja setšhaba ka ge DA e dira molaodi ebile e ditela ditirelo di ya setšhabeng.
ne le siwe molepo yana ore ke taba e botse kudu go mokgatlo wa Rise Mzansi o bontšha thekgo go katološwa ga mmušo wa botee le nna ke ra a go be bjalo mokgatlo wa DA sa bona ke go ditela ditirelo ka go dula ba nganga le go gana sengwe le sengwe seo se šišinyago ke mokgatlo wa ANC. Ge le letlakaleng la X Mphomokwena yena ore ke bona mekgatlo ye mentši a ke bone mekgatlo ye mentši e hlokega ka go GNU setšhaba se hloka ditirelo fela mekgatlo ga e ka ba e mentši ka go GNU ba ka se šome gabotse ka ge dingangišano e ya go ba tše dintši. Shoki Magapa kwa mafelelo yena ore maikutlo a ka ke a kgakanego gobane go diopala gore dilo di lokwe mekgatlo ye mengwe e itira bomphenyashilo bjalo yeo e tla hola ka eng go pala yeo e le go gona nna. Re bogile maikutlo ya lena ka mehla le mehlahle re gatela pele. Molekgotlapetiši wa thuto ka provinseng ya Mpumalanga Lindy Masina o gateletše bohlokwa bja tšhomišano le ditirelo tša sephodisa sa Afrika Borwa go fediša digongwana tša bosenyi le dikgaruru dikolong. O boletše se nakong ya ge a etetše ba lapa la mošemane wa mengwaga e lesomešupa Tshepo Tshabalala yo a hlabilwego le go bolawa ke moithuti ka yena ka ntle ga sekolo sa sekondari sa Senzangakhona ka Labone la go feta. Masina o re polokego ya barutwana ke tlhologelo e kgolo go bona. Maphodisa a tiišeditše gore morutwana wa mengwaga e lesomehlano o golegilwe ka tiragalo yeo. Tatago Motšwasehlabelo Sfiso Tshabalala o nyaka go bona toka e phetagala bakeng sa moro wa gagwe go sa lebalwe mengwaga ya mogononelwa. Minor like juvenile where before he can serve his sentence he can be placed because I think it's not even a first incident that he has done in his life. I think he has committed a few murders also. I think first or second. But that one is my son. At a national level, the Department of SAPS and the Department of Education have signed this protocol to strengthen this, safety of our children. We are hopeful that it will go to a level where even in our schools, these community safety, committees from our schools become as effective as possible so that such incidents doesn't happen. Motlatšatona wa kgoro ya metse Lekelela Tšhila Sello Sehlolo o re ba tla bula melato e mengwe ya tlaleletšo ya bosenyi kgahlanong le mmasepala wa Selete wa Ngaka Modiremolema ka North West ka go tšhilafatša methopo ya metse. O boletše seo morago ga ketelo ya go lekola polante ya go hlokiša metse le kanokeng ya Molopo ka Mahikeng. Seo se tla kgabagareng ya ge go na le dingongorego ka go se šome gabotse ga diplante tša go hlokiša metse Lekelela Tšhila yeo e elelago go ralala le toropo ya Mahikeng. Leeto la Motlatsatona leo maikalelo a lone e leng go sekaseka gore plante ya go tlhatswa metsi ya Mahikeng e dira ka tlhomamo go akaretsa le go lebella gore metswedi ya metsi kgotlelegile go le kae. Motlatsatona Sello Sehlolo o na bona la tshwenyegile thata ka ntlha ya gore plante e tshela leswe mo nokeng ya Molopo. It is the same action. We are already in the process now. We have already opened the criminal case. Is it on the Mmabatho Wastewater Treatment Works? Because outside of this Mahikeng Wastewater Treatment Works, Mmabatho is completely non-functional. It is not operating at all. Sehlolo a re gape ba ikelela go fetola molao wa bosetšhaba wa metsi ka maitlhomo a go netefatsa gore batlhankela bagolo ba mmasepala bao ba akaretsang bomeiara ba duela ditshenyegelo tsa dikgotlatshekelo morago ga go bona molato. Kgabagare mmasepala wa Sedika wa Ngaka Modiremolema o amogela gore o na le mathata go baakanya didiriswa tsa metsi le kgelelo leswe. Infrastructure ya rona ke ya kgale. Now ka be re tshwantsane infrastructure lifespan ya teng e fetile. Yaanong se ke naganang gore re tlile go nna le engagement le department ka sone ke gore ba ka tla ka tsereganyo e feng gore thusa ka lodi la go baakanya infrastructure business plan tsa teng se tse di le teng mme re santsane re di submitile go bao ba maleba re ka kopa gore ba itlhaganedise seo so that district e kgone go nna mo seemong se siameng. Lefapha la metsi le kgelelo leswe le itlama go senka mekgwa ya go thusa mmasepala mo mathateng a one a metsi le kgelelo leswe. Ke Thabiso Moss wa dikgang tsa SABC mo Mahikeng. Dikgwebo tše kgolo ka Velcom di latofatša masepala wa Matšhabeng ka go ba sotla ka ditefišo tša godimo tša go phopoletšwa tša mohlagase.
baetapele ba dikgwebo ba Alma Nursery, Freshbake le Sparta Beef ba re ba šomiša dimilione tša diranta go reka le go lokela disola le di-generator le go bora metsi gore dikgwebo tša bona di dule di šoma. Seo se direga nakong yeo masepala o tšhošetšago go ba tswalela dikgwebo tša bona tšeo di thwalago bašomi ba go balago magologolo. Seo se tšweletše nakong ya kopano magareng ga moetapele wa DA John Steenhuisen le beng dikgwebo ba ka Welkom bjalo ka karolo ya leano la DA la go hlakodiša Afrika Borwa le go e bea maemong a yona a peleng go lebeletšwe kgolo. Bešong re sa le amogela tše sa le ditaba tša leleme la Sepedi mo go SABC 2 le go lehae. Temošo ke ya gore diteng tša pego yeo e latelago di ka legarola matswalo go ba tša leama maikutlo kudu bana. Kgato ya go thopa bonna e fetogile diphišamare go lesogana la mengwaga ye lesomesenyane la ka Coffee Bay ka Eastern Cape. Lesogana leo go begwa le hlasetšwe le go ntšhwa dikgobalo nakong ya ge le lebollong ka kgwedi ya June. Gabjale le palelwa ke go sepela gomme le gapeletšegile le go tlogela sekolo. Go tloga bošimaneng go ya bonneng ka mokgwa wa lebollo ke nako ya lethabo go masogana a morafe wa Maxhosa. Ga se go ba bjalo go lesogana la mengwage lesomesenyane. Go begwa gore o be a tingwa dijo nakong ya bea le komeng le go ganetšwa go ya ntlwaneng. Seemo se fetogile ge a tla bethwa le go kgangwa ke metsi go fihla a palelwa ke go sepela. A man came to the initiation school at 5 in the morning and told me and my caretaker to go and bath in the river. I told them I couldn't walk properly. My feet are sore. They insisted that I ran to the river. Lesogana le itemogetše dikgobalo gabjale o kgopela thušo. I went to hospital after a child from home was sent to bring me food, and he saw that I was peeing blood and I had bruises on my face. Came home and told my mother, I wish I can get medical help. Tiragalo ye e gapeleditše lesogana le go itukolla sekolong. Mola mmagwe a tlhaloša gore o swere boima ka go mo tlhokomela ka lapeng. We didn't have a toilet, so I struggled to take him to where he can relieve himself. I struggle providing him with food because I used to hustle in Cape Town so that they can get something to eat. Now it is very hard. Mmagwe o tlhaloša gore tiragalo ye e amile morwa wa gagwe mogopolong. My child gets scared of me sometimes. When I speak to him, I notice that he is not okay mentally. He becomes very scared, and when I try to help him, he asks me not to harm him in a terrified way. Ditsebi di sotše ka bogale tiragalo ye le gore badira bošula bjo ba bonwe molato. This is a matter of a misconduct to those who assaulted the initiate that was in an initiation school, of which that conduct it is covered in terms of the legislation that we have established in this province of dealing with the issues of that character. Batho ba babedi bao ba golegilwe go mabapi le tiragalo ye ba lokolotšwe ka peile. Badikana ba lesometee ba lobile maphelo a bona ka provinceng setlheng sa marega sa Dikoma. Molato kgatlhanong le mospikara wa peleng wa palamente Nosiviwe Mapisa-Nqakula o šutišeditše go ya letšatšing la 21 ka Nofemere lenyaga. A re lebeleleng taba ye le mengwe ya melato yeo e hlolego e dutše dikgorotsheko tšeo di fapanego. Ka Gauteng, tsheko ya mospikara wa palamente wa peleng Nosiviwe Mapisa-Nqakula ya go amantšha le melato ye 12 ya bomenetša le go swara mašeleng ka moo go sego molaong. E tla tšwela pele kgorongkgolo ya tsheko ya Pretoria ka la 21 Dibatsela. Se ka ge moemedi wa semolao a dirile kgopelo ya go sekaseka tshedimošo ya diteng tša toketo yeo a filego yona bekeng ya go feta. We have received the disclosure. We need to peruse the dockets, take instructions, and then there are further subpoenas that we need to issue for information back statements. Di sa le bjalo, tsheko ya poloko ya mopresidente wa Zambia wa peleng Edgar Lungu e šuthišitšwe ke kgorokgolo ya tsheko ya Pretoria go iša letšatši leo le sa tsebego. Se ka ge dingangišano di sa tšwela pele go thula kota. Lapa la Lungu le dira kgopelo ya go ipelaetša kgatlhanong le sephetho sa kgorotsheko sa gore Lungu a bolokelwe nageng ya gabo ya Zambia. The parties have agreed to allow the constitutional court process to unfold, and in the circumstances
we have agreed that by agreement between the parties that this application for leave to appeal be postponed sine die. ka go le lengwe tsheko ya moswaramatlotlo wa peleng wa ANC Danny Msiza le balatofatša ka yena ba 12 e šuthušeditše go la senyane dibokwane išago kgoronkgolo ya tsheko ya Pretoria. Se se tla morago ga gore moadvocata Shaun Abrams yo e lego moemedi wa semolao wa balatofatšwa ba babedi a dira kgopelo ya go aroganya ditsheko. Balatofatšwa ba amantšha le ditatofatšo tše mmalwa gareng ga tšona go bala bogodu, bomenetša le go swara tšhelete ka moo go sego molaong, e leng a mangwe a mabaka a go thwego a phuhlamišitše banka ya VBS. Re sa le ka Gauteng, motšhotšhiši wa mmušo molatong wa balatofatšwa ba bane bao ba latofatšago ka tlaišo le maitekelo a polao o ngangile ka la gore go lokollwa ka peila ga molatofatšwa wa bobedi molatong woo go ka hlola tšharakano ye kgolo setšhabeng le go bea bophelo bja gagwe kotsing. Molatofatšwa wa bobedi o magareng ga bao ba bonego go kgatišo ya bidio ba go iša ngwana sokobatši sa Mandrax. The state has a serious case against the accused person to answer to. Lekala la ka Afrika Borwa la mashoka a diphoofolo goba SANParks le thakgotše semmušo dinyakešišo ka ga mohuta wa ditau tša Kalahari. Dinyakišišo tše di dirwa ka tšhomišano le ba Endangered Wildlife Trust gomme di ya go tšea dikgwedi tše 3 ka lešokeng la diphoofolo la Kalahari Transfrontier leo le kopantšhwa go molwane wa Afrika Borwa, Botswana le wa Namibia. Dipalopalo di bontšha ge go bile le go fokotšega ga ditau tša mohuta wa Kalahari moo go begilego gore ke ditau tše 246 tšeo di hlathilwego ka ngwaga 2015 ge go bapetšwa le tše 517 mengwageng ya bo 1970. Ditsebi tša tikologo di re dinyakešišo tše di bohlokwa kudu go kwešiša go ata ga ditau ka lešokeng go tloga mengwageng ya bo 1970. Dipalopalo tša ditau di fokotšegile ka seripa gomme seo se hlobaetšago le go feta ke gore ditau tše tona di feta tša ditshadi ka palo. Sehlopha sa banyakišiši se tla phatlalala karolo ya dikilomitara tše 1,036 e le ge se nyakana le ditau tšeo go fapana le dinyakišišo tše dingwe mo lebakeng le. Ba ka se šomiše di-tracker go dira dinyakišišo tšeo. Dinyakišišo tšeo di tla thuša SANParks go tšea sephetho ge ba hloka go khuduša ditau tšeo go ya mašokeng a mangwe a diphoofolo, go tliša ditau tše dingwe tša ditshadi goba go dumelela tlhago e tšea karolo. Go šetše go hlathilwe ditau tše 27 ge e sa le dinyakišišo tšeo di thakgolwa mo bekeng ya go feta. Re sa le amogela mo nakong ye mopresidente wa Ukraine Volodymyr Zelensky o farafarilwe ke baetapele ba tshela ba Europa ba kopane le Donald Trump ka White House moragonyana le hono go sohla tiišetšo ka ga tšhireletšo. Se se latela nakong yeo go begwa gore presidente wa Russia Vladimir Putin le naga ya gabo ba hwetša thekgo ya maloko a NATO mo nakong yeo e tlago bjalo ka kwano ya mafelelo ya khutšo. Kopano magareng ga Trump le Zelensky ga mmogo le baetapele ba tshela ba ka Europa e latela morago ga poledišano ya mogala magareng ga mopresidente Cyril Ramaphosa le wa mphato wa gagwe ka Russia Vladimir Putin go latela dipoledišano tša khutšo le naga ya Ukraine ka Labohlano. A re lahleleng dithapo thui ka motsemošate White House re boneng gore poledišano e sepela bjang. Could that involve U.S. troops? Would you roll that out in the future? We'll let you know that maybe later today. We're meeting with 7 great leaders of great countries also, and we'll be talking about that. They'll all be involved, but there'll be a lot of help when it comes to security. There's going to be a lot of help. It's going to be good. They are first line of defense because they're there. They're Europe, but we're going to help them out also. We'll be involved. Mr. President, Vladimir Putin mentioned that the war will not end without addressing the root causes of this war. Have you had an understanding what are the root causes of this war? Well, look, the war is going to end. When it ends, I can't tell you, but the war is going to end, and this gentleman wants it to end, and Vladimir Putin wants it to end. I think the whole world.
Bjale ka mehla ba sehlopha sa lenaneo la leihlo la setšhaba ba tla letlišetša tša madireng a tšeo ba hlolego ba di šogela tšona gomme maafrika borwa tabakgolo bošegong bjo ke dihlotlo tša matlotlo go dibapadi tša bogole bja go kwa tšeo di letetšego ka mahlo a mahubedi o dipapadi tša di-olimpiki tšeo di tsebegago ka la Deaflympics ka Tokyo. Bjale pele re laelana le lena ke tše dingwe tša tšeo lenaneo la leihlo la setšhaba ba tla go lesolelago tšona ka seripagare go tšwa go iri ya boseswai bošegong bjona bjo mo go SABC 2. Baraloki ba meraloko ya go fapana ba tsene fase ka ditukišo e le ge ba ikemišetša go yo phagamiša flaga ya Afrika Borwa meralokong ya di-olimpiki tša di-4 tšeo di tlo swarago ngwageng ngwana woo. Mokgatlo wa dipapadi tša di-4 South African Deaf Sports Federation ba re ba itemogela tlhokego ya mašeleng yeo e tlago morago ga diphetogo ka lekgotleng la SASCOC le lefapeng la tša dipapadi bogabo le setšo. Ka se sebaka mokgatlo ga ona mašeleng ao a lekanego ebile ba thomile ka go fokotša dibapadi. Mopresidente wa mokgatlo Brian Mkhize a re ba lekile go ikopantšha le lefapha la dipapadi bogabo le setšo go leka go bontšha seemo sa bona. At the National Federation, they had a meeting with the department. We sat there, they promised that they'll sponsor with 2.5 million because the money that we receive from Lotto is not enough. We explained it clearly, and then they said they promised that they will sponsor. We've been trying to contact them. They said they were busy, they'll revert back. It was a bit stressful. And then from the 30 athletes that we wanted to go with, we had to short list to 18. Mokgatlo o tšwela pele go dira dikgopelo tša mašeleng go netefatša gore ba kgona go romela dibapadi go la Tokyo go dipapadi tšeo di tlo swarago ka 15 go fihla ka 16 Nofemere ngwageng ngwana woo. Bagešo di fella mo ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya bošupa mo go SABC 2 le go SABC le gae go sasa ga bjale go latela kakanyo ya maemo a boso ka gaetšedi Mashibe Kganyego gabotse. Mogedi wa SABC 2 ke rata go dumediša le go amogela bošegong bo a re lebeleleng tša maemo a boso di re tshwaretše eng re lebelela gona godimo go la Polokwane go tla bo go pipile maru go tsenelela gona go la Freestata ga mmogo le gona Mpumalanga go bonagala go tla bo pipile maru re lebelela dikarolong tše dingwe go tsenelela godimo go la Eastern Cape go bonagala go tla lona le kgonagalo tša dipula ka diperesente tše 30 bogareng banaga go tla bo go ntše go apogile re tšwela pele jwale le tšona go tla bo go lephuthola matlo la go tonya le tsenelela re lebelela gona go Appleton go bonaga go tla bone le fišo e kgolo e le gore go tla bo go fiša kudu a re tlhokomeleng re seke be ra hlola mello e sa nyakegeng re tšwela pele jwale le tšona re lebelela gona digrata tša temperature tša rena go thoma gona go provinceng ya rena go la Gauteng re lebelela godimo go Pretoria Bronkhorstspruit ka 23 go thogela gona go la Vereeniging go tla be go ntše go na letšatši le tsene ka re go Maru Eupia e tla be le tsamaya gona go 24 re ya gona provinceng ya Limpopo go la go Sasa re lebelela godimo go Mosina Thohoyandou le gona Phalabora go tla be go fiša ka 30 re tsenelela gona go la Polokwane ka 23 ga Sekhukhune re lebelela wena o le diphagane go bonagala go tla be go ruthetše le gona Mamone re lebelela jwalo le gona ga Phatla go tla be go ntše go ruthetše Bakersford ka 20 seswai re lebelela jwalo go provinceng ya Mpumalanga go Sasa re lebelela godimo Mashishing le Sekhukhune go tla be go fiša ka 32 lebelela gona Emelo e tla be le 20 le wena o tla be o le Emalahleni Secunda le gona Kinross go tla go bonagala go tla be go ntše go ruthetše ka 24 re lebelela go provinceng ya KwaZulu Natal go la go Sasa re lebelela godimo go la Vryheid Ulundi go tla be go fiša ka 30 re lebelela gona go Richards Bay le gona go tla be go ntše go fiša Kokstad go tla be go ruthetše ka 23 re lebelela go provinceng ya Eastern Cape go la go Sasa re lebelela Maletswai go tla be go ntše gona go tla be go ntše go santšane go Phodile re lebelela Umthatha e tla be e fiša Komane ka tša 25 re lebelela gona wena o tla beng o le kwa Nojoli le gona go tla be go ntše go ruthetše re tšwela pele jwalo le tšona re lebelela provinceng ya Western Cape go la go Sasa re lebelela Vredendal gona le kgona go letša dipula re lebelela wena o le Beaufort West go tla be go ruthetše re lebelela gona o le ko Cape Agulhas go tla be go ntše go Phodile le gona ka tše 16 re tšwela pele jwale le tšona go provinceng ya Northern Cape re lebelela Appleton le Kurumane go tla be go ruthetše Kimberley go tla be go fiša ka tše
pedi selela Sutherland go bonagala go tlabe go tonye le ka miso upe letšatši le tlabe le tlotswa bogareng ba naga nako e ntši go tla ruthela Springbok go tlabe go ne le mesarasarane re lebela wena o leng go la Free State go la go sasa Bothaville le gona sa Solberg go tlabe go ruthetše ka tša masomepedi nne Bloemfontein ka tša masomepedi tharo re lebela go provinceng ya rena go sasa go la North West Mahikeng ka masomepedi tlhano Rustenburg ka masomepedi tlhano re lebela gona le Taung go tlabe go ntše go ruthetše ka tša masomepedi tshelela go tša go nna setlogolo sa kganyago ke lebogile ya nako ya lena ke re ga e be boroko